King lagyuning ipampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo. Amen. Ingin umanatili ake kayo. Pakamalan kong kakaluguran, iting danum magamit ya, ban ipaganakanak ke katamo, ing pangabinyag tamo. Ipaniga po tamo king Diyos, ing bendisyonana iting danum, at papanatilya na katamong tapat, king Espiritong pigkalam na ke katamo. O Ginong Diyos, sa lubos mayupaya, miglalang king sablang biye, ning katawan ampon kaladwa, ipaniga po mikeka, ing bendisyonan mo, iting danom. Kabang gagamitan miya, king kasalpantayanan, patawaran mula ring kasalanan mi, at ikabos mo kami karing sablang kapanamdaman, at king upaya ning dewakan. O Ginoo, king pakalulo mo, pagkalaman mo kaming mabiedanom, panemamagos, antimog meto nga sibol ning kaligtasan. Ikabos mo kami, katawan ng pon kaladwa, king sablang panganib, at tanggapan mo kami, arapan mo, melinis a puso. Itiyadwan mi, king kapamilatanang, Yesu Kristong Ginoo. Amen. O mayupayang Diyos, ipaniga po mikeka, ing bendisyonan mo itingasin. Antimono makananong misan, binendisyonan mo ingasin ang makasalbag, king danuman, king kapamilataning propeta Elisha. Nukarin man mibudbud itingasin at mipisik iting danum, mitabing upaya ning dewakan. At kambilan mo kaming parati, king pamanantabe ning banal ay Espiritu mo. Pagkala mo iti, king kapamilatanang Kristong Ginoo. Amen.
King bayupayang Diyos, linisa na katamos sana karing kasalanan tamo, at king kapamilataning Eukaristiyang pagmasusyan tamo. Gawa na katamong karapat dapat luklok, king lamesa na king kayarian ning banwa. Amen. Gloria in excelsis Deo. Tama po. Talakad tama po. Duko tama po. Talakad tama po. Manalangin tamo. Oy pakinggan mo, bilalag ni Kristo ang timong anak mo, king kapamilataning siwalang miksalita baboring danom ning ordan, ding sablang at indake king pangayanak ng Kristo. Tukyan de saneng dalan ning kasuywana, at yaninag ding ligaya ning kayariana,
Anggana ka ring sikotin yato. Uling ginuya manggaman king alangang ka. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Oy ni ing talasuyo ko, aantabayanan ko. Ing pinili ko, abinakong katulan. Kakasyan ke king espiritu ko, banang idala ing tunay katuliran karing bansa. Eya kukulasyo, ni eya mamulyo. Ni eya mitatas abosis karing dalan. Ene papaklian ing tingbong mebalbal na. Ni ene papatdan ing undap-undap asimsim. King mit mong katapatan, ipairal na ing tune matulid. Eya urong sulong alog. Ni eya masiralog. Hanggang ena ay tatag, ing tune matulid, ketiking labuad. Ing batas at uturuna, yaing panenayan da, ring king bebe dayat malat, at karing pulo. Ako, ing ginu, inaus da ka, ban ing matulid, ipamingwa mo. Tinayid da kagamat, at inubog da ka. Tilduan da kang antimong pekatipan ko, king meto balen. At maging metong kang sulu, para karing hentil. Ba mo lang ibuklat ang mata, ring bulag. Itimawa mula, ring atsu king sukulan. At ibulos mula, ring mabibiye, king karalumduman, ning sukulan, lalam, ning gabon. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Dios. Ing Ginoo, bendisyonanes sana, ing balena king kapayapan. Ing Ginoo bendisyonanes sana ing balena king kapayapan. Daw na niya ing Ginoo, ikayong espiritu ning banwa. Ing Ginoo, daw na niyang ligaya, ampon upaya. Daw na niya ing Ginoo, king ikaligaya ning lagyuna. Samban niya ing Ginoo, king banal ng kamalan. Ing Ginoo bendisyonanes sana ing balena king kapayapan. Ing siwala ning Ginoo, kakablas babo ning danuman. Ing Diyos sa maligaya, mikaruldulya. Ing Ginoo, babo ning danuman, ameleparan. Ing siwala ning Ginoo, sari sikanan. Ing siwala ning Ginoo, emunano kamalan. Ing Ginoo bendisyonanes sana ing balena king kapayapan. King banala templo na, ding sabla, ngarang sasabi, ligaya. Ing Ginoo, king babo albog makatrono ya. Ing Ginoo, makalukluk yang antimong aring alang angga. Ing Ginoo bendisyonanes sana ing balena king kapayapan. Pamamasang iba't king dapat daring apostol. Migmula ning nagsalita kanitay Pedro at ngana karela. Ngeni ko tunay akilala, nung makananonging Diyos, eya biyasang mangabiran kenupaman. Bagkus, karapat dapat ya king arapana, ing ninumang tao. Nanuya paman bang sa penibatan,
ang gamurin iti, at inyang takot king Diyos, at daraptana ing matulid. Tutupin, ing Diyos, pepabal na ing amano na karing Israelita, at karela na inatad Heso Kristong ginura ring sablang tao, ing maya pabalitang magdalang kapayapan. May kadabalitan niyo na, ing bayo-bayo pa mo, may nga palyari karin Judea. Ing tungkol kang Jesus at tubo Nazaret, at nung makananuyang migmula karin Galilea, kay batning binyag, apenaral ng Juan. Pigkalubanan niya ning Diyos, king banalay Espiritu at upaya, antimong katibayan, king yapin, ing pinili na. Pablasang ing Diyos at tsukaya, linibot yay Jesus, karing niyayaliwang lugar, darapat yang mayap, at pakayap, karetang sablang menabo, king upaya, naning diablo. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Linto ing metong abiga at lilunga na lo. At meramdam ya ing siwalang ibat king busal ning ipa. Ngano, iti ya ing anak kong pakamalan, makirandam kayo, kaya. Ginoo manatili ake kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Linwalya king publiko Jesus, dinatang iya king ilog Jordan, meni Batania, Galilea. Dinatang iya ban pabinyag kang wan. Tatangyanes sang wan ulingana, ako ing sukat pabinyag keka, at ngeni ika pa naman ing lalapit kanako. Dapot Jesus nga nang may kibat kang wan, paboren mong makanya na pamo ing mapalyari at sukat tang daptan, ban matupad ing sablang adwaning katuliran ning Dios.
Kabud dimdam ng waniti, menusigya kang Jesus. Kabud me binyagya, Jesus, sinakaya ibat king danum, at mibuklat yang bigla ing banwa. Ihikit ne ing Espiritu ning Dios, pay babayang masaluso kalupa ning metong apatipati, at me mandalya tulid ng Jesus. Ing metong asiwala meramdam yang magsalita ibat banwa, itiyay nga nakong pakamalan at tutukong katulan. Ing maya pabalita ning Ginoo. Maya pa abak po kay kayungan. Kamusta kayo po? Maya po. Nung anya pong anak ko pa na kaya pong daramdaman itang Paskong bagbag ngara. Yak po ba nung ikay daramdaman niya pa ita? Paskong bagbag. Nano po yung burinang sabihan? Ingaldo ngay ni mamagbagta ng Christmas decors. Yarine, mapupos ne ing panawon na ning Pasko, king kalendaryo na ning Santa Iglesia. Inyaking katataulian awakdo po. Merry Christmas po. Ay, may tamad no, talagang may tamad. So, bukas salita na makapag-greet Merry Christmas. Uling atsyota na king ordinary season. Pagmasusyon tayo po, ing kapiesta na, ning pangabinyag na, ning ginutamong Yesu Kristo. At king ebanghelyo po, o ining lawen tamo o pigunaman tamo. Tatangyaning one, Jesus. Ne? Wapi naman. Ingalang kasalanan, mabinyagya. Ing malinis, mabinyagya. Inya iwan balo na, ay amang karapat dapat. Inya nga na, ako ing sukat pabinyag keka, at nyeni ikapa naman, ing lalapit ka na ako. Dapat ing pekibat ng Jesus nga na, paboren mong makanyan na pamo ing mapalyari, at sukat tangdaptan, ban matupad, ing sablang adwaning katuliran ng Diyos. Alibang kanita paglokwan dala rin tao. Aliway tang pakitang tao. Aliway ta. Ing sasabyano o ing pisyag na ning ginutamong Yesu Kristo, ban matupad ing sablang adwaning katuliran ng Diyos. Iwan manusigya, mamintuya. At ing ginutamong Yesu Kristo, makanyan mo naman ing depat na mamintuya, ban matupad ing katuliran ng Diyos. Ing pangabinyag na ning ginutamong Yesu Kristo, kaluguran kong kapatid, ing migpabanal king danum ang magagamit king binyag. Alwaing danum ing miglinis king ginutamong Yesu Kristo, no na Jesus mismo. Kasi malinis ne, kailangan ito. Pero uling bisayang mamintuya, king kaburyanan ng Diyos, daptanda iti. Ing pangabinyag na ning ginutamong Yesu Kristo, yung mo naman ingumpisana ning public ministry ning ginutamong Yesu Kristo, inya king ebanghelyo nga na linwalya king publiko Jesus. Mabinyagya at kay batang mabinyag, magumpisaneng manaral. At king bandang tawli, king pangabinyag na ning ginutamong Yesu Kristo, ating siwalang meramdam at ngana, itiing nga nakong pakamalan at tutukong katulan. Kaluguran kong kapatid,
o hiniing pangabinyag na ning ginutabong Yesu Kristo. Pebanalana, ing danom amagamit king binyag, mi pakilalaya, anting anak ning Diyos, akayang katulan, at umpisana, ing kayang misyon, ketiking yato. Ikatang mo po, kaluguran kong kapatad, lawen tayo ang kekatang binyag. At ipapong may binyag kaya kayo. May binyag tangan, Namin binyag. Namin binyag. Gusto pong maminyag ko ketiking parokya, kukot ng kularing pengari, at papabinyag din anak. Minsan makibat lang, among bangkanita po travel mine. Bangkanita po alwal mine. Actually, pwede yan po, kasi anyang Jesus nga binyag linwal o nang inibingot siya pa. Iya pa makapanaral. Kanyapin, sabi ko, aliwa mo ito. Aliwa mo ito. Sana ikayong pengari ang pong tegawan nga ko, gustong magatin kayong binyag, gustong manaygawan kayo, at pabinyag yung anak kayo, dapat baluhin ang namin binyag. Ingbo muna ako pong sasabiang karela, kapamilataning binyag yung anak kayo ni, maging anak ng Diyos. O tanging meto nga anak, mabibinyag ya, magsalita ya naman itang siwala, itiying anakong pakamalan, at tutukong katulan. Sana maginyang ganap ita. Ikatamongan po, anak na katamo ng Diyos. Anyang mabinyag tamo, malyaring etamo dimdam, ing siwala, itiying anakong pakamalan, at tutukong katulan. Meging ganap ya kaya itang binyag tamo nga ita. Matulay nga pong Ginoo kaya katamo. Matulay kaya, ing Diyos, kaya katamo ngayon anak na katamong pakamalan. Kapatad, ing binyag, meging anak na katamo ng Diyos, melinis tamo, ketang awsan tamong original sin, at binyeni anting metong regalo, ing espiritu na ng Diyos, kaya katamo. O yan, ing tinggap tamo, anyang mabinyag tamo. At sana, kaba pong tutuwata mo, tayo kakalingwan yung kakatamong pangabinyag. Kinghaldol tamong pamibiyebye, sana maging ganapya. Sana maging ganapya. Makanano yung maging ganap. Anya pong New Year, barbecue kayo po. Halimbawa, sinalikong babi, king palengki, kabudyo dinerang, inihaw, nga pong gewayo. Malyaring ating kayong singkapan, marinig, banta maglasaya. Ikatamo po, mibabad tamo, king grasyana ng Diyos, kapamilatana ng binyag. Ngeni, maglasa tamo. Mibabad tamo, king grasyana ng Diyos. Mibabad tamo, king kayapana ng Diyos. Anyang mabinyag tamo. Ngeni, maglasa tamo. So, yan po yung binyag tamo. Dapat maglasa tamo. Uling binabad na katamo, king sakramento na ning binyag. King grasyana ning Diyos. King kayapana ning Diyos. Nga anong kalasang ini? Mapayet. Unang pimabad na kaya kaning apong Ginoo. Apalya. Maslam. Nga anong binabad na kaya kaning Diyos? Maslam. So, aliwaring ingredients sa reta. Kayapan. Grasya. Yang pimabad na kaya katamo ning apong Ginoo. Inyapin, king kakatamo sanang pangatao, iglaluwal, karing dapat tamo, mayap, kasi
mibabad tamo king kayapana ning apong Ginoo. Mibabad tamo king grasyana ning Dios. Nanong mararamdam ke kang amano o siwala? Dapat mayap. Dapat mayap. Ali maro. Ali kasiran. Uling, mibabad ka king kayapana ning Dios. Mibabad ka king grasyana ning apong Ginoo. Kanya kapatad, sana king aldoldo tamong pamibiyebye, ining katamong pangabinyag, maging ganapya. No makanano nakatamong binabad ng Diyos king grasya na mayakit sana king aldoldo tamong pamibiyebye. Ing ginutamong Yesu Kristo, pasibayo kay batning binyag, meramdaming siwala ning kayapan ang pon kapayapan. Ban ituro nala ding sablang makiramdam kaya. May yakit karindaraptana ing kayapana ning Dios. Kapamilatana ning pamanulo na karing masakit, pamamye ng pamangan karing danupan, pamipasubli ng miye karing mete. May yakit inegan ng kayapan king ginutamong Yesu Kristo kay batnang may binyag. Inyapin punan din king kekatamong penitential rite, yapining pamamendisyon danum, mitugtugan tamo, anting paganaka, na ika, anak na ka ning Diyos. Binabad na ka, king grasya na, ampon kayapan. Inyaking kekatasan ng aldoldong pamibiyebye, maglasaya, ing grasya na ning Diyos kekatamo. Amen. Credo in unum Deum.
Kaniting aldo, ding banwa, mi buklatla, kabang ing banal espiritu tinipaya kang Kristo, king pangabinyag na, king panalangin, adwan tamo, king ipa, ing ibugnos ne, ing sibol, ding bendisyon na, king yato. Nga tamo pong manalangin, ginupakaluluan mo kami. Ginupakaluluan mo kami. Para king banal akapulungan, kawangis ning ginuna, imbinanang kaluguran ng ipa, banang panuanan, ating espiritu na lilungane, kambening katutuan ang puang upaya. Manalangin tamo, king Gino. Ginupakaluluan mo kami. Para karing sablang mi pagkatiwalan king obra ning pamamahala, ang pampamang gobyerno. Ban ipairal do ing kayapan ang pong katuliran. At pakikwanandang italakad intune hustisya king yato. Manalangin tamo king Gino. Ginupakaluluan mo kami. Para karing merimlano king kasalpantayanan do. Banin banal ay espiritu ang pagkalam kanitang may binyaglo. Pakapalyan ang pong palablabano ing kasalpantayanan ang pong lugod karing pusura. Manalangin tamo king Gino. Ginupakaluluan mo kami. Para karing kakatamong sarili at karing komunidad tamo. Ban masigasag tayang tukyan ingawos ng Kristo, iba't kimbinyag ang pong kumpil tamo. Munye tamong patutukang Kristo, kimpamisip, amano ang pondapat. Manalangin tamo king Gino. Ginupakaluluan mo kami. Oy paning ginuming Yesu Kristo, pakiramdaman mo laring panalangin ng balayan mo. Amitipon ban parangal, king kabanal-banalan na induning anak mo, ing talapangabos ni, ang mabibiyang pon magari, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo, kapatid, paning kanako at kaya kayong daon, maging katanggap-tanggap la, arapaning Diyos, panglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo itindawong karinggamat mo. King kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kayaktayan kasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, amin. Tanggapan mo laret ingay niyang pangmikingaldoning pangapakilala, ning anak mong pakamalan. King ganap ng lugod, birian meng inosing meto yato, king dungis ning kasalanan, ngeni tiyang yayampang ding talasuyo mo, papalyarian meng maging sakripisyo na ning anak mong pakamalan, Yesu Kristong ginumi, Diyos sa mabibiyang pon magari kambemo, manggaman king alangan ka. Inginu manatiliya kaya kayo, At keka antimorin, itasyolaring pusoyo. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos amin. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ingpuryan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man, o Ginoo banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganak ka, ampat king danom ning ilog ning Hordan, pepawagamo na kambering tanda at makapagmulalang kapalyarian, ing metong abayong binyag, banking kapabilataning siwala mo, meramdam iba't banwa, mipakilala ing pamanatili na ning amano mo busal daring tao, at king pamanipa na kaya ning banal Espiritu, antimon ning metong apatipati, ing Kristong talasuyo mo, mitugtugan niya, king larong magdalang tula, at may kilalaya, king tutuburan meng manatad, king maya pabalita, ning pangakabos kering pakakalulo. Uli nito, kagom ding sablang anghel ampon banal, misasan metong kaming magmasusi, king mabilog ayato, babansag mi ampon parangalan ing kamalan mo, alang likat ngamingan pupuri. Pupurian da ka o banalay pa, uling maula ka at ding sablang dapat mo, gewa mula king kabiasnan nabpon lugod. Ing tao gewa meng kawangis mo, layon pigkatiwalan meng lumingap king meto yato, ban king pamanyuyo na keka, ikang miglalang na,
panibala na ing sablang melalang. Agyang inyang tiku sana ka at epemintuan, at saka na binating ing lugod mo, ika emoneman lubos pepabustan, manatili king upaya ning kamatayan. Ngunay bagkus king mitmong pakalulo, inabot me ing gamat mo, banding sablang magdulap malinton keka, akit da ka. Makanyan mo naman ulit-ulit meng inampang king tao ing tipan, at king kapamilatan ding propeta, tirumeng manalig ampon manayang kaligtasan. O banalay pa e pasabing lugod mo king yato, ang gana king kaganapan ning panawon. Tinubod me ing anak mong bugtong, ban maging talapan at busni. Mi katawan niyang tao king upaya ning banal ay Espiritu, at mi bayitya king Nuana Virgen Maria. Mi biyebyeya kawangis mi king sablang bage, subali mo king kasalanan. Karing pakakalulo, delana at pisyag, ing mayap ng balita ning kanwanan. Karing bihag, inatad na ing katimawan, at karing malungkot, ing tula naman. King pamamintuna, king kaburian mo, dinawo ne ing sarili na king kamatayan, at king pangasubli ng mebye, linupig na ing kamatayan, at siblina ing biye. At baan kanita, kami mienamo kabud para karing sarili mi, nune para keya. Amete ampon sinubling mebye pauli mi, tinubod ding ibat keka o ipa, ing banalay Espiritu antimong mumunang bunga, para karing talasal pantaya, ban mi ganaping obra na ketiking yatu, at pabanala ng lubusan ing sabla. Ulinita, ipanigapumi o ipa, itubod me ing banalay Espiritu, banlukuban ampon pabanala retingayin. Kanita, magawalang katawan ampon daya, ning ginuming Yesu Kristo. Kabang pagmasusyan niya, iting mal a misteryo, alikwana ke kami, antimong tipan ay alanganga. Uling ya, inyang dinatang na ing oras, ami paligayan niya keka o banalay pa, at ban ipakilala na, inge mo na nung lugod na, karetang keya ketiking yato, ligurana la, ang gana king kawakasan. At tatandanan mi pa, kabang kasulo na la, king apunan, kinwane, ing tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso ne ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana. Tanggapan ni iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kinwane ing kalis, amit mong alak ubas. Pepasalamatan na ka at pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana. Tanggapan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampon nalanganggang tipan, amibubo para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang eni o mapamakalulong ipa, pagmasusyan niya iting kapigaganakan king kaligtasan mi. Gaganakan ming kamatayan ng Kristo, ating pamanipana karing mete. Papasyag ni ing pangasubli ng mebye, ating pamaytas na banwa, nuyang makaluklok king wanan mo, at kabang panayan mi ing maligaya ng panyatang daraon miya keka, ing katawan ng pondayana, ing sakripisyong makaligaya keka, at makaligtas king meto yato. O ipabalikdan me iting sakripisyong ika mismo ing migsadya para king banal a kapulungan mo. Layon malugod mong ipagkalam ka ring sablang mira kayanan, kaniting metong mong tinape at metong mong kalis, at titipunan na antimong metong mong katawan ning banal ay espiritu. Ing malyari lang maging mabiye sakripisyo kang Kristo, para king ikapuri ang panikaligaya ning lagyo mo. Ngeni o ipa, ganakan mo laring sablang patungkulan ni kaniting darawon ming sakripisyo keka, munang muna ing talasuyo mo, Ileo ing papa mi, i Florentino ing arsobispo mi, Pasyano ke kaming arsobispo emerito, ding sablang obispo, pari, diakono, magpari, at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding sablang makisulo kaniting sakripisyo, ding sablang tinipon mong talakad arapan mo, ing mabilog a banal a kapulungan mo, at ding sablang magdulap keka kambening tapat a puso. Ganakan mula naman ding sablang pepaynawa na king kapayapaan ng Kristo, at ding sablang may yango na biye, ay ikamong buko ding makibalo, king kasalpantayanan da. O mapamakalulong ipa, kaya kami muna man sablang anak mo, ipagkalob mo, ing mga intulid kaming numabang king ligaya banwa, kambening Juana Virgen Maria induning Diyos, kambenang San Jose ing esposo na, at kambering apostol ang pon banal mo, kanita king kayarian mo, kambeda ring sablang lelangan, amiligtas na king kasiran, apasari ning kasalanan ng pon kamatayan, paligayanda ka, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalubuking yato, ing sablang bage, maya. King kapamilatan na kambena ampon kaya, kagumning banal ay espiritu, sablang parangalampon ligaya ke kawo Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Tatayraning Espiritu ng Jesus at pasalaning kabiasnan ning maya pabalita nga tamongan pong manalangin.
Ikabos mo kami, king sablang Maroko, ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Bankig kasawpaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligay, aning talapangabos ni Yesu Cristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, noon pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal a kapulungan mo, layon ming pamayapan ang ponpisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon magari, manggaman king alanganga. Amen. In kapayapaning ginumanatili sana kapilanman kay kayo. At kaya ka ang timurin. Yang pangtaing waganing kapayapan king metong at metong. Peace stay with you. Nyo'ing ginutamong Yesu Kristo, ing kordero ning Dios, sa milalakoking kasalanan ning yato, mapaladla ring mayayawos, maniwala at tatanggap kayo, kaniting banala pamakinabang. Ginoo, ek matang pantanggap kaya ka, dapat ikas niya yung amano mo, kumayap na ako.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos pami, pasalamatan da ka king pangaseseming miyuman, kaniting banal mong kalam, pakiramdaman niya sanang mit mong kasalpantayanan ng bugtong mong anak, at maintulit kaming mga yaos at maging tunay mong anak, iti adwan mi, king kapamilatan Kristong Ginumi. Luklok tamo po para kayong financial statement at kapabaluan. Mayap ayabak po kaya katamungan. Ngani po ipresentamiya po ang statement of income and expenses para king bulan ng December 2025. Income derived from mass collection, mass intention, baptism, weddings, canonical documents, donations, mortuary, mass donors, compil for marriage, and funeral cemetery, a total of 1,053,934. Less Paris Rectory related expenses, yapin po ding makatuki, pakilawe na mo po king monitor, TV monitor, a total of 367,891 pesos and 3 centavos. Ngayon po, yung kaya katamo excess income over expenses is 686,042 pesos and 97 centavos. Distributions, 50% share Paris Priest Discretionary Fund, and for the Paris Fund is 343,021 pesos and 49 centavos. Ngayon po, yung kaya katamong Paris Fund, available funds as of November 2025, a total of 1,862,524 and 65 centavos. Less expenses, ila po ding makatuki, pakicheck pong pasibay yung monitor, a total of 433,668 pesos. Fund balance is 1,428,856 pesos and 65 centavos. Ngayon po, i-add din makatuki, 50% share Paris Fund, December 2025, 20% share parking fee, December 2025, CPC San Juan, 5 booklet of receipts, bank interest, December 2025, yung kaya katamo pong total Paris funds available as of December 31, 2025, a total of 1,802,231 pesos and 88 centavos. Dakal pong salamat ilang sawang pamamaya suporta ting parokya ng Apong Ana, ting Apong Ginoo, yan na pong balang maglas kay katamuan. Mayapayabak po, kapabaluan po, king daratang pong Domingo, January 18, pagmasusyantaya po ing kafiesta ning Senyor Santo Niño, ing anak a Jesus. Antina po ning sadya at intamo pong banal a misa, 6 o'clock ang po pong 8:30 na po ning abak. Kinggat panapon po, maganapya ing Sinulog Festival, apanimunan da rin kayanakan, apon ing limbun ning Santo Niño, ganap na pong alas 3 ning gat panapon. Kaybat na po nita, ing banal a misa, maganapya po, 6 o'clock na po ning bengi.
Pasibayo po, siksoklakya po ning bengi. Kareting at lumisang maganap ya po ing pamamendisyon karing anak. Antina po ning kaya katamong tradisyon ketiking parokya, agkatanda kayo po na pasuluran tala pong imala na maluto, ang popong kapang maluto, ring kaya katamong anak, para king kafiesta ning Santo Niño. Agkatanda kayo po na tumagon kareting katatagan. Pasibayo po, dakal pong dakal as salamat. Talakad tapo. Ingino manatili ake kayo. Ido kuyo laring bontokyo at manigapo kin bendisyon ng Diyos. O Ginoo, aslagan me king lupa mo iting pamilya mo, banking pamanatili ng babietula keka, apangintulira ng gampanan, ingeganaganang kayapan apanayan mo kaya, king kapamilatan ng Kristong Ginoming. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya, ing ipamponing anak, amponing banal ay Espiritu. Ing misa mi daune, umena kayo king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya payaba po kay kayungan.